Dobar dan. Ovo što ćeš sada čuti od mene su kratke vežbice za pravilan izgovor slivenih suglasnika u našem jeziku, a to su suglasnici đ, ć, dž, č i c. Dakle, pažljivo slušaj moja uputstva u ovom kratkom video snimku. Pokušaj da ponavljaš za mnom polako izgovor svakog suglasnika i potom i primere reči koje ćeš čuti u ovom videu. Vrlo je važno da pravilno namestiš usta i da jezik prilikom izgovora ovih suglasnika uvek bude iza zuba gore, ovako. Dakle, to je jako važno. I prilikom izgovora ovih suglasnika usta treba malo skupiti. Dakle, prvi suglasnik je đ. Dakle, đ. Vidiš, da bi pravilno izgovorio suglasnik đ, jezik ide gore, iza gornjih zuba, usta su malo skupljena, a zubi su malo spušteni. Đ, đ. Sličan izgovor je i izgovor suglasnika ć. Dakle, jezik je gore, usta su skupljena i zubi su malo spušteni. Ć. Usta malo napući. Ć. Dakle, đ i ć. A reči koje možeš da vežbaš su đevrek, đeram, znači đevrek, đeram i reč ćup i čilim. Ćup i čilim. Zatim suglasnici č i dž. Vrlo su slični po izgovoru. Opet je važno da jezik podigneš gore i da on bude iza gornjih zuba. Tu. Usta su malo skupljena. Dakle, malo su skupljena usta. I sada prati. Č, č i dž. Prilikom izgovora ovih suglasnika jezik obavezno podigni gore i smesti ga iza gornjih zuba. Č, dž, dž. Usta malo skupi. Možeš da vežbaš reči čarape, šarape, čekić, čekić, odžačar, odžačar i džemper. I još jedan suglasnik, to je suglasnik c. On je specifičan. Jezik je isto podignut gore, c, ali ga malo više približi gornjim zubima i malo ga prilepi za gornje zube. C, a zube obavezno skupi. C i usta malo razvuci kao da hoćeš da se nasmeješ. C. I možeš da vežbaš reči cipele, cipele i carina, carina.
Preslušaj ponovo kod kuće ovaj video i vežbaj izgovor svakog suglasnika i reči, primjer reči u ovom videu. Pozdravljam te, do sljedećeg viđenja.